Lawrence Nyakahuma ow'emyaka 53 y'obukuru kuruga omu kyaro kya Rwimibi omu Rwimitown Council omu district ya Bunyangabu nowe ayina okutiina bwa nyuma y'okuguma naatahirwa abantu barikumutiinisiriza kandi nagira ngo obuzibu obu basa kuba niburuga omu bantu abarikuzarwa nabo abatwire nafa nabo enshonga z'itaka. Okubanza akabanza kwijwa mu serikali omu akabajwere uniform ya UPDF. Omuka yansanga mukanintere ebihimba yantiinisiriza ogu yakwata mahanda yagenda naruka nagenda reportinga na polisi na ikayo nomwacha mara ikayo nagenda nomwaradisi nkajana na reportinga kutina kwingi. He was saying the uniform looked like that one of UPDF, but in his explanation we found out that this uniform could have been for a security company, which we are also investigating. Ogu nayongera agira ngu Florence Kirungi hamwe na Charles Akora abo yasingire omushango bakija basharura ebicyori bye ebyabire ahingere. Kaba ninera kuyamu milioni nka mukaga kandi bino ebisigayireho nsobora kunira kuyamu milioni emu nekitweka rundi milioni emu. Nka TV West twahikirira Florence Kirungi orukutumwa kakumo konka yatugira ngo rukwenda kumanya ebirukwata ahitaka agenda mu koti. Ono bazahitaka nibitake byokubazaho tindi mu itaka lya Nyakumu ekyo kutumu Nyakumu barabina nanye kizibu ndiki agenda mu koti no baranyeta honde ijoko. Koti ya magistrate ekaragira ngo Lawrence Nyakahuma atandike kukolesa itaka obwa hati erumu entongane gashakwa Gilbert Muhanguzi.